Sestra kontraverzne zadrugarke Miljane Kulić, Tijana Kulić, 27, teško je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Nišu. Ona je bila putnica u automobilu Audi kruševačkih registarskih tablica kojima je upravljao Nišlija MZ34, a u kojem su se nalazili njegovi sugrađani PS27 i AŽ26. Do nesreće je došlo kada se Audi, krećući se brzinom koju očevici procenjuju na preko 100 km na čas, najpre se udarilo sa taksi vozilom koje mu je dolazilo u susret, a zatim se zabio u izlog jedne prodavnice. Tom prilikom lakše je povređen i taksista IS-39. Tijanina mama, bivša zadrugarka Marija Kulić, sinoć se odmah oglasila i otkrila detalje stravičnog udesa, a sada je otkrila kako se osjeća nakon svega što se izdešavalo. Nisam mogla da gledam te snimke jer sam iz bolnice izašla potresena. Loše sam. To mi je bilo previše, a ništa ne mogu da promenim. Tijana je još uvek u bolnici. Polomljeno je rame, prima infuziju, ima bolove. Ostaće dok se ne prekontrolišu i dok ne urade kontrolni sken, ističe Marija.